Ono što želim sada da kažem kao prvu informaciju jeste da je po nalogu Sarajeva i po molbi opozicije iz Republike Srpske, kojima je Sarajevo ispunjavalo sve jednu želju, da su ovi izbori ponovljeni u 17 lokalnih zajednica, a da je kandidat SNSD-a Siniša Karan pobjedio u 16 od tih 17 lokalnih zajednica. To je prva stvar. Druga stvar koju želim isto da kažem jeste da smo u Prijedoru ponavljali izbore na 2 biračka mjesta, da smo na ta 2 biračka mjesta prošli put izgubili ukupno, dakle na ta 2 biračka mjesta 97 glasova razlike, da smo sada pobjedili sa 102 glasa razlike, što je ukupno promijenilo i kompletan rezultat u Prijedoru, pa je Siniša Karan sada uz brojne gradove i većinu gradova koji je pobjedio u Republici Srpskoj pobjedio i u Prijedoru. Tako da zahvaljujemo se građanima Prijedora, bez obzira za koga su glasali, ali zahvaljujemo se građanima Prijedora što im je ovaj kratak period bio dovoljan da razumiju da je izbor koji su napravili 23. novembra bio pogrešan za Republiku Srpsku i što su tu grešku ispravili. Razlika u Doboju biti povećana za minimalno 1000 glasova, a da će razlika i u Laktašima biti povećana za minimalno 300 glasova. Kada tome dodamo da je razlika povećana i u Bratuncu za 200 glasova, mislim da vam je potpuno jasno koliko su probudili inat i ljubav naroda Republike Srpske, koliko su probudili odlučnost naroda Republike Srpske da svojim glasom i svojom voljom brane Republiku Srpsku i brane naša prava i brane našu odlučnost da budemo svoji na svome. Razlika u Banja Luci, kao što sam već rekao, gdje smo gubili za 30 glasova, sada smo pobjedili za 70 glasova. U Bratuncu razlika 1193. U Brčkom, gdje smo gubili, 40 glasova, sada pobjedili za 20 glasova. U Vlasenici pobjedili za 67 glasova. U Bileći pobjedili, u Prijedoru pobjedili, u Laktašima pobjedili i tako redom i tako redom i tako redom.